Драга жено, застани на минут. Желим да се помолим за тебе. Бог те лично довeo ovde jer zna koliko je tvoje srce čekalo ovaj trenutak. Nebeski oče, molim te, blagoslovi ovu ženu u svemu, očisti joj srce, odstrani brigu i tugu i ispuni njenu dušu tvojim mirom kao štitom poverenja. Gospode, ti znaš svaku situaciju sa kojom se suočava, čak i svaki vlas i kose na njenoj glavi. Molim te, blagoslovi svaki njen korak i svaki dan, pomozi joj da pređe put kojim ide i ispuni njeno srce tvojom ljubavlju i mirom. Najvažnije, oprosti nju i celu njenu porodicu, one pre nje, pretke, one koji su sada s njom i one koji će nastaviti da je prati, potomke. Očisti grehe mladosti, skrivene greške i sve što je u njoj prepreka. Ukloni prokletstva, tereti padnju sa njene duše i duša njenih bližnjih. Dari joj unutrašnji mir, čuvaj njen dom i ujačaj je u tvojoj blagodati. Ako prihvataš ovu molitvu, napiši amin u komentarima i podeli je sa onima koje voliš. Danas će pomoć sigurno doći.